tun lai chan chin kan hriat chak le kan ngai thlak chak em mai Donald Trump president an ni ta ka tanga nithum lek chunga athil ti te kan thlir tlang don ani USA president Donald Trump chuan mipui tam tak no chhuat tumin ngor takin ma ala a American drama pem lut te anol chuak mek ani dan lova pem lut mi zanga somthum le pariat don lai chu enforcement officer ten an mana mi zatel te meu chu USA tangin no chua an ni boka USA chanchina deportation operation lian ber tuna hian United States hian akal pui mek ani president ani atanga nithum leka trama chuan khongai na tel lovin ramdanga tanga lo lut te chu amantran ta ani inthan campaign na trama hian dan lova pem lut te no chua atiama American te tan an hlau oma kan khotlang lam ramria national emergency kapuangang ti in alo soito ani president ani angin US Mexico ramria national emergency apuang tarenga hei hian pem lut te tan ngong lian tak ani emergency apuan hian trama chuan ram ribe pui thlakna na satak athopui na tur federal funding poimo tak ahong ta ani nor huai hotte hian inauguration speech executive order za taka puan an soisela hengzinga hian US ram ti zaule immigration ti top tumna tepo atel ani trama hian ram ria sipai sangkha zanga ada bela deportation flight pui theina le ramri physical barrier siam nana thu nei na apebok chu mai ba ka immigration agenda kalpui mek zinga ramri ven himna atan sipai singkhat tirbel arotbok ramria sipai antam tual hian chulai hmuna US mipui te tan chuan pem lut te awanga ral titna laka ahim phani in alang heti lai hian Texas governor Greg Abbott chuan operation lone star akalpuya hei hi tuipui hmanga US thlenga pem lut te ti top tumna ani hei hi USA mipui ta na bil thatak ni in common sense dan kengko tu bil ani tin local law enforcement lam chuan hengmi te hi manathon kir turin immigration and custom enforcement ICE abebok American mi te chunga tharum tho na thlen tu misual lo lang te hi anhuai bak zual zela chuwang chuan taman thutiam alak atanga darkar somtam pathum chungin immigration and custom enforcement chuan dan lowa pem lut mi zali somruk chuang anman to ani heng mimal te hian criminal history an neya chungzinga chuan mipat mei chiat na lama ti du da na inrok ruihlo man sual ral thuam hanga thil ti sual misual man tur dodal na le chung ko buaina thu buai te po tel man pumpel andu awangin tuna chuan pem lut te hian US lu theina tur ani don chuan kong hlau om tak po ni se chu an thlang to a mitam tak chuan ramri an pel theina tur atan an sum khol khom zong chu smuggler te na pek an du hial ani chung ko hrangin kong hlau om pui an zoa nau sen le nau pangten na lamin lau thon oma anuk luta chu antan US ram chunga lu theina tur ani miau si ani February ni som pakwa atang hian birthright citizenship khap na hi mantran ani to don awangin pem lut te hnen atanga piang nau pangte chuan US citizenship an nei thei to don lo he dan hian ngong anei dan tur hria in anmang ang hle a pem lut then khat chuan dan man ani ma a an fate an pian man ram theinan naw nei hun a thlen ma a naw nei an thlang hlom ani ale lama chuan an tan hei hi ti ve mai om takpo ani chuti lain tama hian federal agency te bia in US apiang nau pang te chu dan lawaram chunga omte temporary visa nei te nule pa te hna documentation pek thin te chu ti top turin a hriat tir ani US side atanga thlir chuan taman aram le ami puite tana thaber tur ati nia in hria hi thil dik tak ani ve boxi ani ramri atang khang migrant te chuan
an nun phung har sat na ngaya kirle chu an du lo hle a Trump immigration agenda chu an do dal na sa hle Immigration Advocate Group te chuan Trump thupe krang te hi thindim takin an chang le ta American Civil Liberties Union ACLU in asoi sel na baka hian National Immigration Forum President le CEO chuan thupek te hi beidon thlak an ti hle thung thupek te hian chung ko rang athenanga kan economy po ati chak lawang ti in Jenny Marie thu chuan asoi chun zoma National Immigrant Youth Organization an Executive Director Gracia Martinez Rosas chuan American hlutna an vong tlat lo thu chua awang hian administration chuan kumli lo tur chu kan nun na ti chet tumin active takin hun amang don ti atilang ani atia tin chaman mi pui tam tak be pui thla ka no chua atiam hian rampuma khotlang chunga ngong thalo tak anei dona wantlang ma a dole tura kan thlan tlin official ten ma anla nga lo chuan chung kwa le mimal makta duai tam tak an buai pha don ani atibok ani Immigration Advocate Group te nen atangin dan lama harsat na tok to a thu chua hi thinrim takin an chang le ta ani pol pakhat chuan an ruam man na a hian American value avong tlat lo an ti a pol dang le chuan Trump administration hian kan nun ti chiat tumin na sa takin ma alamek an ti bok tin Trump khan dan lawa lu zong chu ti to vek an ni ang ti in atiama criminal alien makta duai tam tak ramdanga no chua anni tur thu atiam boka tin Mexican tepo firfiak pola puan tur thupek a aziak bok kanram hi vole in vauna laka hum him aya mo phurna sang zok dang kanei lo ti in asoifia Washingtona Capital One Arena a event dang aneya Tramahian ama a Joe Biden a executive action somriat vel chu formalin ahli saka hemi ma hian Biden policy hi minute nga chungin ti top atiam to bok ani White House chuan Trump hian a immigration policy mangin khovel pumtan thucha ngetle chiang tak thon ni in a insoi malak na hi a khau hle a nilai ni khan New York khopui Mayoras J Barkachuan thuchwa siamin Immigration and Custom Enforcement ICE agent chuan Warren Telavin tual chung in sang andapa document nei lo te ba ka mipui te po an hreng ni in asoi din mayor chuan he be pui thak na a manzinga pakhat chu US sipai veteran ani thu asoya he thil rap thlak takhi US Constitution bo chiat na ani chiang hle ati ale lama chuan Trump policy hi thlop lo tu antam viau thawa hetiang thil ti hian kan khotlang zonga hlauna atua kan immigration system cheto hian hlauna manruan lovin chinfelna amamo ani ti in thuchwa siamin New Jersey Democratic Senator Cory Booker le Andy Kimten an soibok ani Donald Trump hian American History Deportation Operation lian berkal pui atiama hian United States document immigrant magtadwai som pakhat vel angong don niya chut ani office alwa nima sabera khotlang lam ramria national emergency puantur thupek aziaka hemuna hian sipai tamzok da anni tur thu apuanga criminal alien ta chu ramdanga thon chua atiam bok ani chumi bo zui chuan ati tur atimop mop zel ni in alang White House chuan Central le South America thunei na sang tak nei sarkar atanga tlan chia te ta na asylum program akal pui mek po ati topa heiwang hian Mexico lam side ramri lama mi sang tam tak antang khang ani Trump policy thar hian ICE chu school le kaushan angchi mun poimo tak
takte emo abul naya ema po ni se enforcement action kalpui aphal sakdon bok ani misual te chu man anni lo nan America rama sikul ale ko thana te an ip thup thei to don lo Trump administration chuan kan dan keng ko tu te huai sen tak tak te kut chu akhir sakdon lova chu ai chuan common sense bang turin aring zok ani ti in Homeland Security Secretary nathok mek Benjamin Huffman chuan thochua siamin asoi Trump office te chuan ramdanga thon chua chak zok na turin kalphung antizau boka USA khoimhuna po kumhni emo a IRA emo chung USA a an om chunjom zel ti finfia theilo document nei lo te po an huam tel ani Donald Trump hian Republican tena catch and release anti chu asoi sel fo to a catch and release dana chuan immigration court date an nga lain USA pem lut te chu hun engemo chen atana chhuatir theina ania tholeni khan Donald Trump hian inaugural address a catch and release ti dan hi katito pang atia heminu hian US a Custom and Border Protection chuan pem lut te chu hrenga chua to lo turin hriat tir ania chutiang chuan reizok anda don ti na ani ti in soihona hrachiang tu chuan CNN a hrila atum ber chu asylum dong theilo te rang taka pai chua ani amairo chu ramri a Donald Trump a emergency declaration hi thunei na mansual na ani thengem ti ero chu question mark peni ole khati zongkha tun trumatana video USA President Donald Trump aron lal nuwa immigrante anche dante le arorel dante karon da thei chun chu lo ni le ta next video a chun zomna karon da le donia ingponi sela kan soidu chu zofa te pathian mal somna kan don na sat jiate le kan zalen jiate kan riat apoimo a kan ram then omte khovel mun rang boina an to line ei tur an tlak cham lai tele riana turte an boi line keini zofa te thamuang taka lalpa betheya kan om hi lom na chang hriang u biak ina te kan kalaman in le lawa te kan oma heng khovel tan hian tong traina imhangang u kan rama mai ni lawa khovela remna le mo nam theinan lalpa nena itong trayang u ti kha kan soi du in kan som du cheu ni in zawain lalpan mal som vek cheu ro se